icyo nyine namenyesha abatwumva ko nyine abantu bose bahagurukiye kurwanya inyenzi inkotanyi. Abasirikare bacu nibo ba mbere, babwira urubyiruko rwagutse kugira ngo bafashe abasirikare bacu, babwira inkumi, babwira abasore. Murabyumva rero, inyenzi ntaho zishobora. Bimaze kubihame ko abagore ari abanyembabazi bakaba n'abanyampuhwe bishingiye ku miterere yabo n'uko Imana yabaremye ikabaha gutwita, kujya ku bise no kubyara ndetse no kurera ibibondo mu maboko mahire bakabikuza. Gusa Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yagaragaje ko atari abagore bose bameze batyo, kuko hari abishoye mu bwicanyi ntibatinya no kwica ibibondo. Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yateguwe n'ubuyobozi bubi, ikoranwa ubugome n'ubukana, ihitana abarenga miliyoni mu gihe cy'iminsi 100 gusa. Indege yari itwaye perezida w'u Rwanda icyo gihe Juvenal Habyarimana ikimara guhanurwa ku mugoroba wo kuwa 6 Mata umwaka w'1994. Bukeye bwaho Jenoside yahise itangira hirya no hino mu gihugu. Abatutsi baricwa kugeza muri Nyakanga umwaka w'1994 ubwo yahagarikwaga n'inkotanyi. Mu nyandiko zitandukanye z'abashakashatsi hagarukwa ku buryo Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 uburyo yakozwemo ndetse n'abayigizemo uruhare. Umunyamakuru w'umunyamerika akaba n'umwanditsi w'ibitabo witwa Lindsay Hilsum wari mu Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yanditse inkuru mu mwaka w'1995 yahaye umutwe ugira uti Women Killers in Rwanda, bishatse kuvuga ngo abagore babicanyi mu Rwanda. Mu nkuru ye irimo n'ubuhamya bw'ibyo yiboneye. Yagarutse ku mazina ya bamwe mu bagore b'intera hamwe Ruharwa bagize uruhare muri Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 kuko icyaha bagihamijwe n'inkiko. Hari inyandiko zitandukanye z'abashakashatsi zagiye zigaruka ku ruhare rw'abagore muri Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ndetse yewe hari n'ibiganiro byamaze iminsi 9 byabereye muri Kaminuza y'u Rwanda bihuje abashakashatsi kugira ngo bige kuri iyo ngingo. Umunyamakuru w'ikinyamakuru cy'Abongereza BBC witwa Natalia Ojewaska nawe ku itariki 15 Kamena mu mwaka w'2020 yasohoye inkuru mu kinyamakuru ikubiyemo ikiganiro yagiranye n'abagore bagize uruhare muri Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bafungiye mu magereza atandukanye, aho yagiye aganira nabo. Twifashishije inyandiko zitandukanye tugiye kugaruka ku bagore byibuze 5 b'intera hamwe bafatwa nka Ruharwa mu gutegura no gukora Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Mbahaye ikaze mwese, Dive Corentin niko nitwa. Duhereye ku mwanya wa 5 turasanga Nyiramasuko Pauline. Izina Pauline na Nyiramasuko rizwi cyane mu mateka y'u Rwanda kubera ku buryo yigaragaje mu gukora Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ndetse no kuyobora ubwicanyi mu yahoze ari perefegitura ya Butare. Uyu mugore wavuzwe ko utagira impuhwe yavutse mu mwaka w'1946 avukira mu cyahoze ari komine Ndora muri perefegitura ya Butare, ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Yamenyekanye cyane ubwo yagirwaga minisitiri w'umuryango n'iterambere ry'umugore mu mwaka w'1992, ariko na mbere yaho ntiyari umuntu usanzwe kubera yuko yari umugore wa Nabahoze Maurice wabaye perezida w'inama y'igihugu iharanira amajyambere CND. Yakoraga nk'inteko inshinga amategeko kuva mu mwaka w'1982 kugeza mu mwaka w'1989. Akaba yarabaye na minisitiri w'uburezi ndetse aba n'umuyobozi wa Kaminuza nkuru y'u Rwanda. Nyiramasuko yari inshuti ikomeye cyane ya Habyarimana, umugore wa perezida Juvenal Habyarimana, kuko biganye Butare mu ishuri rya Notre Dame de la Providence Karubanda. Nyiramasuko yinjiye muri guverinoma mu mwaka w'1992 ku iturufu y'ishyaka rya MRND mu gihe mu Rwanda hari inkubiri y'amashyaka menshi ndetse na FPR inkotanyi yari yaramaze gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu. Akimara kuba minisitiri yagaragaje ko adashyigikiye amasezerano y'amahoro ya Arusha ubwo hashyirwagaho leta y'abatabazi ku itariki 9 Mata mu mwaka w'1994. Nyiramasuko yakomeje kugirwa minisitiri w'umuryango n'iterambere ry'umugore, by'umwihariko yoherejwe muri perefegitura ya Butare havuka kuyobora Jenoside yakorewe abatutsi. Minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Bizimana Jean Damascene yatangaje yuko ku itariki 21 Mata 1994 aribwo Nyiramasuko yoherejwe i Butare kuyobora ubwicanyi muri Jenoside, kandi ari nabwo mu gihugu hishwe abatutsi benshi. Yanditse kuri X yahoze ari Twitter agira ati
tariki 21 z'ukwa kane 1994 leta yakajije ikorwa rya Jenoside yohereza Minisitiri Nyamasuko na Nzabonima Karixte i Butare na Gitarama kuyihutisha. Niwo munsi wiciweho abatutsi benshi mu gihugu, umujyi wa Butare, Karama, Murambi, Cyanika, Kaduha n'ahandi. Tubibuke twubaka u Rwanda turinda ubumwe bwacu. Uyu Nyiramasuko Paul yafatiwe muri Kenya muri Nyakanga 1997 ashyikirizwa urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda ICTR. Kuwa 24 Kamena 2011 yahamwe n'ibyaha bya Jenoside, ahanishwa igifungo cya burundu hamwe n'umuhungu we Arsene Sharomo ntaho bari. Mu Kuboza 2015 urugereko rw'ubujurire rwagabanyije igihano cya burundu cyari cyarakatiwe aba bombi. Nyiramasuko ahabwa imyaka 47 n'umuhungu we biba bityo. Muri Nyakanga 2018 Nyiramasuko yajyanywe muri Senegal kuba ari hasoreza igihano cy'igifungo yari asigaje. Nyiramasuko niwe mugore wa mbere ku isi wahamijwe n'urukiko icyaha cyo gufata ku ngufu n'ubutabera mpuzamahanga. Afite umwihariko wo kuba ari umugore rukumbi waburanishijwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda i Arusha muri Tanzania, kuko abandi baburanishijwe bose bari abagabo. Ku mwanya wa kane turasanga Bemera umunyamakuru Bemera yamenyekanye cyane ubwo Jenoside yakorewe abatutsi yakorwaga mu mwaka w'1994. Icyo gihe ari umunyamakuru wa radio RTRM, Radio Television Libre des Émirats, aho yaranzwe n'amagambo mabi mu ijwi riri hejuru atuka inkotanyi kandi ashishikariza abahutu kwica abatutsi. Yakomeje kubabwira nti mu baturage hari ibyitoko ko byakoranye n'inyenzi inkotanyi byari bihari, byari byinshi, ibimenyetso simusiga birahari, biragaragara, ibyitso byarabonetse ndetse n'inyenzi zimwe zari zibarimo zagiye bigaragara mu mpande nyinshi z'igihugu cyacu. Ibyo byagiye bigaragara ko ibyo byitoko ko byari bihari. Ariko yavukiye mu yahoze ari komine Gice muri prefecture ya Gisenyi mu mwaka w'1955. yakoze akazi gatandukanye karimo kwandika mu kinyamakuru mu Rwanda cyaka cya MRND cyakundaga kwandika inkuru zitaka ibikorwa by'interahamwe. Yabaye umunyamakuru wa RTRM mu mwaka w'1993 kugeza muri Nyakanga 1994 ubwo ingabo za FPR inkotanyi zabohoraga igihugu zigahagarika ibikorwa byayo. Igihugu kikimara kubohorwa yahungiye mu gihugu cya Zaire kuri ubu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mwaka w'1999 aza gufatirwa muri icyo gihugu cy'abaturanyi agaruka mu Rwanda. Muri 2009 akatirwa igifungo cya burundu n'urukiko gacaca rw'umurenge wa Gikondo mu mujyi wa Kigali. Kuri bafungiye muri gereza ya Nyarugenge Mageragere, kandi akunze gutanga ubuhamya agaragaza uburyo Jenoside yakorewe abatutsi yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa n'uruhare yayigizemo. Undi mugore wijanditse muri Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 akaba ari nawe uza ku mwanya wa gatatu. Amazina ye ni Namabyariro Anyensi. Namabyariro Agnes yavukiye muri prefecture ya Gitarama mu mwaka w'1937 akaba yarabaye Minisitiri w'Ubutabera mu mwaka w'1994 muri leta y'isi y'abatabazi. Yahamijwe kugira uruhare muri Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ikabwaye mu yahoze ari prefecture ya Gitarama. Yahamijwe no kugira uruhare mu rupfu rwari perefe wa prefecture ya Butare Habyarimana Jean Baptiste mu mwaka w'1997. Uyu mugore yafatiwe mu gihugu cya Zambia aho yari yarahungiye, yoherezwa mu Rwanda atangira kuburanishwa ku byaha yashinjwaga. Muri 2009 yahamijwe kugira uruhare muri Jenoside yakorewe abatutsi, ahanishwa igifungo cya burundu. Nyuma yaho yahise ajurira, ariko muri 2015 urukiko rw'ikirenga rutesha agaciro ubujurire bwe rugumisha igihano yari yarahawe cyo gufunga ubuzima bwe bwose. Undi mugore wijanditse muri Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 akaba ari nawe uri ku mwanya wa kabiri, bamwita Mukankusi Virginia. Mukankusi Virginia wari umugenzuzi w'amashuri mu mujyi wa Kigali, niwe mugore wa mbere wahamijwe icyaha cya Jenoside ndetse anakatirwa n'igihano cy'urupfu. Ari mu bantu 22 barashwe mu kwa kane mu mwaka w'1998 nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya Jenoside bagakatirwa igihano cy'urupfu. Abo nibo bonyine bakatiwe igihano cy'urupfu, kuko nyuma yaho u Rwanda rwakuye igihano cy'urupfu mu mategeko ahana yarwo. Gusa nakumenyesha yuko hari abandi bagore bagiye bijandika muri Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bagakora ibyaha biremereye cyane.
muri bo hari uwitwa Dr Nduwamariya Jeanne, hakaza Dr Nyiraruhango Bertin, hakaza Musangimana Felicity, hakaza Kamire Teresa, Mukamuzima Philomene, Mukarurangwa Marie Rose, Mukandutiye Sahunkwe Angelina, hakaza Yvonne Basebya ntacyo batabara, hakaza Nyirakamanzi Foyibe ndetse n'abandi. Ku mwanya wa mbere turasanga ababikira batatu aribo Mukarubibi Theopiste, Consolate Mukangango ndetse na Mukabutera Julienne. Mukarubibi Theopiste ni umubikira wabarizwaga mu muryango w'abene bikira, akaba yarashinzwe igikoni ku bitaro bya kaminuza bya Butare CHUB mu bijyanye no kugaburira abarwayi biganjemo abakene badafite imiryango yabo ibagemurira. Yahamijwe ibyaha bitandukanye kubera gufatanya n'abaganga n'abaforomo n'abandi bakozi ba CHUB mu bwicanyi bwakorewe muri ibyo bitaro mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi. Urukiko gacaca rwa Butare rwamukatiye imyaka 30 y'igifungo ku wa 11 Kanama 2006, akaba afungiye muri gereza ya Nyamagabe. Abandi babikira babiri basigaye aribo Sergeant Ruda witwaga Consolata Mukangango wavutse mu mwaka w'1958 ndetse na Sere Marie Kizito witwaga Mukabutera Julienne wavutse mu mwaka w'1964. Bombi bahamijwe ko bagize uruhare rukomeye mu rupfu rw'abatutsi barenga 7600 bari bahungiye kuri monasteri ya Sauvière mu karere ka Huye, akaba ari naho aba babikira bari batuye. Aba babikira bombi bashinjwa gusora mu nzu bari bahungiye kuri iyo monasteri kugeza no ku miryango y'ababikira bayibagamo, ndetse Mukanganga ashinjwa ko yandikiwe ari buruguministriri wa komine Huye Rutegesha Jonathan amusaba kuza kwirukana impunzi zari zahahungiye mu ibaruwa yanditse ku itariki 5 Gicurasi 1994. Mu gihe interahamwe zajyaga kwica abatutsi kuri iyo monasteri, ngo Serge Truda ngo niwe wagendaga yerekana ibyumba byari byihishemo abatutsi, interahamwe zikagenda zibakuramo zikabica. Naho Sere Marie Kizito ngo niwe wazanye akajerekani ka peteroli agaha interahamwe kifashishwa mu gutwika abatutsi. Jenoside ikimara guhagarikwa n'ingabo za FPR Inkotanyi, aba babikira bombi bahungiye mu Bubiligi bajya gutura muri monasteri ya Meredith muri 2001. Aba babikira bombi baburanishijwe n'ubutabera bw'Ububiligi maze bombi bahamwa icyaha cya Jenoside yakorewe abatutsi. Serge Trude yakatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 15, naho Sere Marie Kizito akatirwa igifungo cy'imyaka 12. Ngibyo rero ibyo wamenya muri bamwe mu bagore bijanditse muri Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Iyi Jenoside ikaba yaratumye ubuzima bw'abarenga miliyoni 1 buhatakarira mu gihe cy'iminsi 100 gusa. Reka mbashimire mwese, dukomeze kwibuka twiyubaka.